Basa pi England pi keso ka chelang jia pan KARBI Anglong Autonomous Council CM tuliram rong along terap kacaman. Pato reajo pang teknik atum produng rong pararong along teng pi kang hu. Kardong pinyel ke news lang mangetan banjin nili theng tam tok bi non bir tang tan ben arjupon ikta. West KARBI Anglong jeri kendeng ben ke hello kilometer ner kep dojita sing rong thelan along. Amikar joising timung achor basa pi England pialang likopai kelang noda gajok. Ajar dingklo pen cancer keso cholong loklo. Keso kacelang jia pan KARBI Anglong Autonomous Council CM tuliram rongang lapen. Amreng lokal MSC rina terang pia pan keso kacelang jia pan nangraptan vekta posi. KARBI Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang lapen amreng lokal MSC rina terang pia pan chuning ripon. Lapen basa pi England pia hemasor joisin timung penang pachini do na tingke. Keso kacelang jia pan ahemalong chelong oizonjoni dositame. Cior erlo lapen Keroni Hospital along stame celang damlo. Keroni Hospital tala dake on epusi dipu DMC along stame celang damlo. Lapen doktor atom ke pu Guwahati le celang damnon pusi nang pachini don. Lapen Guwahatian ke pon jia pan tangka ka vedat si la pusi jicak ronglo. La si pena dik malam tangka le vedat stame Guwahati along keso celang dampo pusi. Basa pi England pia chor joising timung nang pachini don. Lapen jeri kendeng KSA head branch atom pen stame keso ka celang iji apan jeri kendeng IT along stame masawet stame donation hang pilo. Lapen komane ningkemi pen rabdun ji pulote kang beratimung SBI account number 331625275884 ruitule thotlo 331625275884 lapen angton alam kachini ji apan contact number 6001209651 ruitule thotlo 6001209651 along homregnon news desk report luti ki minus KARBI Anglong Malasi hamti bangju nona Guwahati achi poni phan ke siven kupine kera bacho hangi sondo manang si mili lal hai ke dam ji pua khoros bang abe step na be dam mangge si nang rapun thegima puya loi CM sar phanta hai mala dak etum local MSC phanta lasi hok just pensta jadi tumpen abdak pen hembar pen hemben bar pota khoros abe se dam populo ta hok pensta penana disana rapun thang ya Patwe jo corporate program ni pike bakor malam ni pike hu ke pon bokule pen gelo kilometer pe truck so se pon pen northern branch forest ke parlo lodung rong pararong along pang tek tek ke tom tek pike hu tek pike thang ba ma hod adung are tom tek dun long si adung pali dun lo bonta tek pike hu atum kala bajo amane tom pan dun long le terlo news desk report loti ke minus KARBI Anglong Polonia long MSC Wise Peace PVP Development really amai ke padopon. Preni finer ke barni Poloni hem rongrang along analo por pa Asia por Poloni langhin lapen. Our card MSC constituency ke tom jing rong petfen. MSC Wise Peace Development really amai ke paman pon. KARBI Anglong Autonomous Council em jing rong pipen ke cepen ku amai along. Alang lipensi cetong dun alia ke paman pachinia por en pon lo. Ali sar po aman pen KARBI Anglong Autonomous Council em tuliram rongang Manpeng aluhi MP Horen Singh be Deputy Speaker Vitya Singh hi chetong don anport MLA Rob Singh Teron Dor Singh Rohang Bidat Singh Ingleng EM atum pen Lon Singh Teron Forest Board Chairman MSC VDC atum chetong don mai ke pha thi pialam EM Tarendra Brahma pen Siklardak pen Thanpal Jermi ponlo melong chetong don alhi atum pen KARBI Anglong kaching thoramu alam la pen gedam tang chitini pai player ni ko baba sama kera pen Gob of India atum pen resim ka asong song trok atum lamdon ka chitok along alam aputhak chitong dun arad atum apan tanpa jermi pon BJP atum men ta hempre ka ari sita non lamdon ka chitok along ke awista me halata tim KARBI Anglong atum pen chingki jithan bom lo lapen la sola Assam assembly along ke pa pon ja pan chingki jithan bom lo puta pachini pon lamdon ka chitok along inghoi thong ke bra pli ke reserve thiblo hala inghoi ke pa bang ke open for all pusita Adakta KARBI atum thodon longji posisi em tuliram ronghang pen lam than pajer misi mai mesen pen pachun pon lapen tela bangso mai along ka chapa ogdon EPSLC lapen Congress bang rompet pen bang foreigner ra phokep an BJP along chingbe don
News Desk Report Luti Kimi News KARBI Anglong. Percentage হিসাবে বলসিং বেজাংরিয়া কার্বি আংলং আর ডিমাসা রাজ্যে বিপুল ভোট আর তেওঁলোকৰ এজনৰ প্ৰতিনিধি টাউন কমিটিৰ পৰা ৱাৰ্ড কমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লেন্সত মেম্বাৰো নাই তেওঁলোকে কাৰ্বি আংলং জিলা পৰিষদ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল 26টা সমষ্টিৰ বিজেপি দখলত আছে কাৰ্বি আংলঙৰ 4টা বিধায়ক আছে 4টা বিজেপি বিধায়ক আছে সাংসদ আপোনালোকে জানে যে নৰ্থ ইষ্টৰ পিছত পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপে বলসিং বেজাংৰিয়া কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমাসা ৰাজ্যে বিপুল ভোট Pinya berta lasi kanton iglo dometak mi korang tu.